Ya mwaka abade mo Adom TV Kasee so na nwumre nsema hodo asi ebra so se nwumre ye no musi nkonya na afei ne yakoso memu ne performance no ye de nyina bremo nwumre nsem no do so pa ne mom de di makotin bi ya yabo ne bedede ebremo ne se ene abrante pa odike open a kira kwan ya da so ya hyi ankasa kire se yabo ne ka anto a wosane gu kumase kopono assembly pani odano no ye de na akwakopie otumfo na ase ama yesi wonto enwan edu emienu nana akomeanso edensem atudwa se NDC aban ne de obetimi aka se de no masi kɔ na eduabo ene de abo no enipa yeye wo ma yakayaka de afi mu no tamade nko na betodwa se som 2237 Abrante kofi wayo so na manyuku a woteye ekowiase wose afedie amanyuku no kra wagu no yabakwa akohwe eyago Kasee apomdi mu nsam na afia ni didide emo ensam nyina ne abone beda ye de bramo anwumrei mo asomfo eye fia mankwa tamaklovene obidum bie kwaku adu komi yemo makwaba Yamama kwa babiyo ba Adom Kasee so ewa Adom TV so afe yenye bre na yututu ensem no asere eni abasa enfama baby biada awowo tema police for akache eho eni edi ni eche na ne nkwabata ehwe hu se obi tietia ne yonko efa ahodie so se ye monten se ye fie se ye school de twa ne tiaka ne se dofsu omo de abetu dwa se afi ensama wodo ebepi o mapono so nko ano na ye empemienu eni eche Oko Domestic Violence and Victim Support Unit ya yetwaniti ya efrene dofsi womo akache ya ewotema empenifo ho echiremu a efri opepon bosome ebesi ebo bosome no mu no ensama hodo ya abo makache eye empem yenu ahenu aduasa enso ya omo chiremu a emu baye ahawotwe ene enso de eye se criminal cases nko ya apema hanan aduasa eno so eye efisem bia womo bo ho modesen ko betimi esese ensam no dodo na ewofie na womo chiremu a emofra ya yeto womo na esese womo no eno ebeye beye aduokono enan ena empanifo ametiase mentiase womo so na to etimi ebe mu no eno se bebe aduonu ebaako womo nso a ebinum etimi etiatia womo ma womo woni hunihuna womo se womo enya wombeku womo no so no eye oha eni aduanan ena afenso wona womo twense kan wa amanfo so di abonefosem eno so eye beye edu enan a ahanum aduonu enwotwe enso eye wona womo akasa etimi sese womo busuafo na womo timi eni womo edaye wonom nso wonam kwetikwa so eni nipa bi daye a se ne obi beka se nananom we de manim antrumuntu yese gefo ensensem no so miensa ena etimi ebeto womo enima afenso emofra yetimi ewia womo nso ehu nsem eye miensa eno ena Superintendent Rebecca Nyama ya wono eye temadofsu coordinator eni hwetwe nkomo ena wo kiremu a sa enhwehwemu a wo mo abeda edi ne nsem a wo mo nsa eka ye ne nyina na ekire se emmema edi abonefosem di nsem hunu ewo memu esense ne emma bi etimi edi abonefosem ewo memu papa eno ena wo kire se wona ya na wo muteti ama bi efa ahode so no dodo na ne ya na efri ensanom afenso ohia ya eche kwatokoto anwa prada so no eya na etimi edi nipa bi etirimu dem emomudi nsamfon ya etisese ye na mom ne edi mu akotene pa ne nyina na esunsunsam wo behu na yesi ye deliverance wo ma mi na ye wo amasa wo yiri na emma wo adwuma nko amasa wo hu nko tisa wa kwa sori bi na osoko ne ka so se ebia wo yiri amasa wo ba wa wo no amasa wo ma mi na emma wo hu nko wa wo be fie die na besi wo patika wo di be amasa tu kwa wo betumi afuru say ya wo ba so no ma wo nye yesu a wo betumi apamo wo ba no efrifi say your barima style obi ko reponu a fine aye nti Mr. Christian Council Pentecostal Council any of mine na say nye koso on spiritualism ya nhwa nka ho asem bedu brebi no ebeji nsem wo ya rekra bi aduane a wodi no na wo blood group ani wo nye nso yesi be ye na ye meanwhile won call hospital e ma ye nko check lab scientific proof say yare we ye we e ye say ni say so yesi be ye nti daben na ye be sorry
akwaso edit dwabiem ya wo kire say tema eye drops wo mo branch wo no mfinhia be edu enie ya mpanifo eteye nanso no ehyan ya wo mo betimi edi dwuma no ekrumpo enya de a wo mo ewo bia eha ahodo ya wo mo komu nyina no woni ye etwetwen eho enkomo ya to obi mona anase obi ni kun ana ne yiri abunu a ohia shelter yedi no beko even shelter home crampo as bia in situation like this no yedi no beko for the time being ko ayeni bi ebi so akwada bi ayira anase yi so ese yedi no ko shelter no ebi ni ha just say NGOs anase home bi save them young ewo ashama wo na ya ka boa yen pa na social welfare so e ba no sa wo mutumi e boa yen na hospital medical form we will be at for people na say obi abu obi a one of the requirements I did asem no be court say medical certification e say doctor to make sure the report say am pa me share asimati no ya rape no am pa na say ya rape no na omuko doctor no a sika doctors ye charge wo doctor hospital say no die too much first no na ye di 20 Ghana eba 50 Ghana this cases be wo ha wo di call doctor no when to ya best 200 Ghana and I say more doctor no on show this would be task too because of sika nipa no need be ninti justice is denied. What court you better say no proof. Into your stress say abandon your baby my some medical report form no victims no call hospital are charging because a ma a jumano a dimpa my Empanyufo mo tema ene ekoya ye no okotwetwe nkomo ekohwe ye se bone ayeye editi ankofo sen ene ho nsem siko emu ntwetwemu ene ekoje ye no Uguso ya wo Adom TV Kasee no so na ko Adom TV tube benya bi na afi adomonline.com afi yento aso na yenko nsem foforo emu Enfie pino ene dumienu no mo pani a wotu Franka Adoma United Front Party eye owura Kasee ade ene ne ho abansem bebre na ne nsem abani nyina ene sesese na ba betodwa ese eduaboye a wode ehire KMA pani ya wono na ehye eso eye yewura kodobonsu ene afia so kwahene no na ese de woye ye no wabumra so nti ene wo musama no ede no ko ba hima enimeye asante hima ye de no ekọ nanumo na meka sai de ye de ato orodi ke nanim sanke be ya ene enimani ya ro wonwe na eye enwan edumienu onfamra eno achi so sika 700 Ghana cedis wonfa ento form na fempenufo nsha asem die na se we kura no eye ntete ho kekenye se ye free asem ne die ne mom ye hwe ni hwene ne ban no ene se de nsam no kro no ena mpenufo ahye ne sa na wo hwe se de nsam no emutie na obi ntumi ehunu na mom abeto dwa kire mo sense ase ho manson ene nam so ema ye wura Kasee de ya dodo no afre no odike wosane eye eduabo ya emu edini sei edito eye empenufo yi wono mo eso na sese no enam so ama eye United Front Party owura odike no odi wo manimo emfiempino eni dumienu se won Franka tuni no wo manimo agu asese twom ti make say wo mo ayene se opani wo mo abono asensen kosi se wo mo ebewie nsem na difi se nei no enim guase atwom ena wode akankuo no Yemfri eno so na afeye na ye ni enko ensem fufuo mu akane nkitawde bofotene anu gina ho edema NPP amanyoko no nana akomia enene wo kasai nana akomia echema wo se NDC amanyoko ifri se wo ba ye wo hwe won ne ye ekwan a wo fa so toto noma na noma nyina da atete apansam ma wo bi nka nkyerɛ se sabe huhum enoma bi wo ho a enkoye wo se enum ya se obeye obofo anase sabe okomhwini anase hu ya se obehwe peteta kremansa na wo hu se eduabo bi ina nipa bi ede abo aban we
Mfiemienu ene dumienu abato ni mu no MPP amayoko wo mo ento abomu no communication director ede ema wo mo na akomia ene dey woni Adom Kasee ahwetwe nkomo ya wode nsem bi asodwa wo kire se NDC amayoko no wo mo kohwehwe mo hyebre mu yie pa o na nko ya ka se ya dome wo mo obi agbo NDC amayoko ni dua enti ena amayoko ni bibi omo de omo nsa besom e wo mo emu bia na agensrepe na ase na yese chaka na tete egu wo kire se NDC amayoko yi eba amemu mo no bibi a wo maso mu bia ya tantan basa wo se ne wo hwe sada wo hwe jidan sensem ene wo yome ni nyina no eyade a agent serpe e wo memu a se ne otwedi amponyakompon basa yi Adom ama ne nsa so a oman Ghana ebetimi akwa ho hihia mu papa na nakomia echire mu a omampanyi John Dramani Mahama woni na membu mu de nsem bi atudwa mo kire se wo yom besi kasam no wo mbekọ akwaji sika no de aba asu besi sabre ya mene wo kase enyade a wo mo atu anamo bia e wo ho eno ena wo kire se emra na abato wo ho entansa no nsem no e wo Supreme Court no NDC amayoko no wo mpanifo ene yewra John Dramani Mahama e betudwa mo se o mesi kasem no akwa atwe ne nyina ejina Supreme Court ensensem no na nakomia echire mu a we de Ghana fo wo nso mu hu sabre na ne nsem eda Supreme Court no na aban adwuma yefo enti so na omunya ketwea ade po na ka wo ka no kra prache Ghana fo a nso mo nka no kwai court no ama ahochira ba Ghana ana ama aban na so no mjo mu pay court na mo ma anya adwuma nso no mjo mu pay As mutu kache Ghana for so court ni ntimi nya adwuma nti e pay ne beje fa e beje half so na musumu omso mate so 5% so 10% yeso ka so court ni ntino ntimi nya adwuma nti e pay ne e beje half deba ne to sin wo court no o ma kan bibi a cho se court ni nti we to sin VAT ye ntwa taxes muntwa bosumi bia enti o tax port ye nya adwuma o omuntum so matum Inti debe no mse court no si omo kwan a ana president dey be not court unti no ntimi nya adwuma ana ne ministers na court na from so metna unti no ntimi nya adwuma debe na court ni si omo kwan who be some say court ni nti ntimi anya adwuma na kwan be na court no si omo kwan so obi antimi nkyere na won so bisa omo be kan twa ntro na mo so mo ko so ntimi bisa ne se debe important na mpese nka mo ya court ni ntimi anya sana wo mo gya akatua dia edin ena si wo mo kwan so wo mo nya adwuma e wo sa akatua na wo mo gye no ho na yede na atua obi ka wabra wo nya ho adwuma na wabegina betoto marade dia kire Ghana fo se Supreme Court nsensem ne nti na yentimi nya adwuma ma Ghana sikasem akwatwe wo se ne Ghana fo yenyere wo mampanyi John Dramani Mahama pampe yenyere ne pachi na yemmusa ne nsem no na ne wo nkyerechire mu emfa nkyere ye Penny Kwanchofo ya wono so da United Renaissance Party URP ora kofiwa yo enene wode atodwan wo se ne party na ne din by we no ene wagu no ne nyina ene se wo hunu ne se anipa na wone wono mo adwuma wo te party no kwaridie se bia bo wono mo enu akikura mponso ne jurumudie ne katasehye eyade a aye wono mo mase twumo na wo kire ne nsemu a na obo ne homoden sanka wode koyi ba se be yankunimdie betimi aye ne dia nenso nkrofo no wo mo ye adwuma na kwadworo ne ani henti won tumi amwa amane ntwodi abana kwan mu ti se beye na eja na ni swade hu beba mu no e wo se wogina se kwantakoro nti ene de wodi party bi a wate e wo memu Tracks Kofi Wayo mi boni din sendia no waka United Renaissance Party amayoko no wono NS wo ye panyi kese ya wodi wo mu animu na ensam odi abeto ye nim ekire mu asese de wono a en wote na amayoko pokumfa ninkun wono Kofi Wayo wo dware an hompai amayoko no wagu no se tintontan wose ni pant na wiase enye nipa bone semsa na wo fa nipa bi e wona amayoko no ma wo tua wo maka bosomi bi asan ko momo ano na wontimi ninkun ma waba ye betu bi emu se ne be ya obetimi akonkoden amaga na etimi afa na ntoma pa ede efra enso nipa wo fa wo madwuma nde wo se gyan wo mo se abo ahuriye emoja mpa wo mutiri mu da boni nie wo mutiri mu esum papa wo se ne sika no mu bedi ne nyafu afen so kra no na mayoko ne letterhead se wo mo de giska wo amanfo hwe ne wo na ma no obi fe no ogofi na no ma wo sika se wo sika bia emeka mensa eno na jeso hunu se wo mo no mu ye adwuma no wo mo a na eba ne fom se ye nti eno de se de wo cha se tintontan United Renaissance Party no wo gu no ya wo ni amayoko bia eni twaka bia e wo mema wo cha so man Ghana kra amayesem ni amayoko se mo ya tete ye dodo ejo no 2016 se wo bepre wo mampanyi adwane de ano obekọ so content kore na ne wo no nko a anko nam brass band wo no nko na nam
floating player into no wow open no ubitimi akonu akofa na eja wa bebo anu mama nyuku no etimi akonkan ompe edwumudie ne keta hihye bia na say amanyuku ankoso de beji timi afrem pipi na wa hu so enye ye ntije so no agina enye anye de ne ho agim ye nkoye ni me nti ye be sesi a na ya to ansem no so mwakwa babion ediba Adom Kasee eso yeguso a kai wo sanya mepa Kwesi ada ebe o mampanyin dada South Africa Nelson Mandela na yi no ye de honsem ebebre wa Adom TV so eni tifra no panunsia ekono bomode ansa odu TV ebetoa na afi wa hwede ekoso ye to aso oman mu post sadom ede afutu semson kwato manga na de hye nyina da enim se eba be di bronya nipa bi ebe wa adwene se wo befa bronya ho arekra kase aye nipa bonefo sem ede ete omanga na de hye eni nti wo se obi antu ne hofo na obi amana ni na hosa abo wo se de be ya ebe wiase safo ni nyina da omani so ade hunu no enya de betumi abemo Bronya pempen so no prosifo eguso ya wonom etumanfo efo ema ya kwankyere kwanya yenam so a ye de ebebo ye ho eban ne no na amatema prosi adwuma no wonom so de wode aba beka ho ne wo kan semanfo nyina yema yani na hote se aboa wo se edurumre ti se mu a eya na akromfo wonom adwuma no aba wonom koko na aso ebasa daje ni posokra enunti en wo kire mu semanfo nya hweye na akromfo ne de ene wonom gu ahoro emu nketua akese ne adentamu wonyina edi adencheche ewo mayi emu atutubotomfo na kwan obefa so a bibi hye ho a obeyi adi afiri ho no ene wankasa no wogire ho baabi a wonte ase enunti ene wo se manfo nyina enya hweye ebiomu nso yebeka se ye wo wonya wofra won frosters ankasa chese 419 ene wodo efamu nipa sa no wokasa hwesoro ya na wahwefom esansa sa wohwesoro ade beto wani no eno so wani enye ho kra na wei ena prosifo esisudua se eduru bronya brayimu se ne epempen so na ya na krom aye beja na ni nyina no egira se akobedie no adoso enipa ne bi wo ho a wonom efri nkro so akọ nkro foforo so a wani adofo ene abusua ena eka bom akọ bronya no na ebasa akwantuo doso na enu achi nso enipa ne bi wo ho a wonom ewo nkrase ya wonom esusu se wo ba nkra kese mu a ene wo benya niema ne boa edafam sentadwe ene niema bi etesa wode ekwakoboa abusua no eti ene basa no a na krom aye beja no ensem wei ASP Olivia Texan wono ene ye kasamafo ede ema prosi adwumako no ewotema ene wone Adom Kasee atwetwe eho enkomo na okiremu se prosifo de wonom aye wanfamu de osan ede ye afutuo ede madrobafo nyina se wonom enhye na emre se fata bia no wonom emfanka wonka na no so ene betimi aboa wonom na wotwi ka eho hia so obenom nsa etia emra ene mpisi bebrebe so wonom kono wo munyai na ne ofra no overtaking no so krade ene edi ewu ankasa nam so nkwanhiesie no ano aden ne nyina prosifo etwemu se drivers no wontwe wo ho emfa emfiri ho na wo a wonkuta lances no krade ene na wasem ye di bronya eno nkyere se police there night patrols no workforce ye traditional roles no ya shake anase ye charge office no ye betum there bi omuso mo ho a omu ye adwuma ye highway patrol team no so e beefy up men na omuso omu ko aprobo a mobo nipa ho ban ye visibility patrol team no so e wo vantage points a service so du hia mo a ombe kom ho abo mama ne na quickly omuso mo liaise with the information room na say mo BS ye de boa sa nipa na ohia mo ano na sebe ye de aboa no to Adom TV Kasee no so national so say watching nyame Adom Hotel Majariwai Adom FM high life agogo no kiane ken say de TV betwe na se nti ani enhia ho ye nto so na branti kwa ya wonya mfinhie du enkono nei 207 Benz bus bi wono ene di mutinti man say ohyenkane wo so watwi ka ya mfie emienu ne enti ubebusa ho say ne wo hyase atwi ye no na wanya mfie sei Adom TV Kasee bopini no echiri nsemi ebi
Adom Kasee ekwa Kasee lorry station enna yekoto abemu ya owamfie dunkron na wochi 207 Benz bus no ebie wa moni din de na mom ne wakan ye ene se kan ne de wachi beye mfie mienu ni ya ehon license nyina ekita no eno ene wosan ede to so se sika de wanya bi da krokra no enye ne 30 Ghana cedis otimi enya na ka atwie no nso nko akra no eno ene ne dwumadie ya wodie na eno ena kire se ye ne nkita hodie mu no ye pese ye hunu se ampase okita license no ebia ye pese license kro no so wonimu a otimi kire yen se ne nisu ene ne ban esitie na nso nya de se abamu ano wotimi ekire mu eno ene ye nam so a ye tu predwan ede ama MTTD adwumakuo no ene National Road Safety Commission esan se eba ya kwan so dwumadie akobadie mu a wanom ene hweso ede ema yen se emamu a ya wanom etesa no anyenye bia no wanom ani ja ase won so se wanom ehunu wanya edian ene wo ye afa ho 19 years. 19 years. Any amount license? Aye. One amount license? Oh, I'm on my license in there. Me your SCC. I'm on my man on station. See. You treat how many years? Oh, because 2 years. You treat how 2 years? Who do point? Medina. Medina. From how to Medina? 2 years. Aye. How to treat? 1 out. Aye. Who will travel? You got to me. 19 years. 1 a.m. 1 a.m. license. Osei. 1 a.m. Oh, in Parayam, there's said on here, so no, Okita trailer, Kasee ni bi. Tono ni Accra right now. Oh, no, yeah, license. Aye. 19 years. It's minimum license. Aye. Nti abrantie na wanya mfie du enkono ye na 207 eye Benz bus wotumi etwie no ne yehunu nanim ne din de oso mfa nto dwanso yehunu nanim na nke ye hwe ni mo se yebenya MTTD mpanifo ya wo mkasa DSP Alexander Ben na je wachechire ye mu license na ebeta sa na macha minya bie akoda wanya mfie du nkono watwi mfie mienu nie enso yi okura ne license ye nya no a ye ne bedi nkomo na afi won wachechire ye nsemu Yanko ensem foforo mu na ye komu de amaame bia wadi emfinhia aduonum ye wa ha obinka binhye mu ana maame ba ye wotwema wose mobile Ghana wo mo de hyen bi ebo no ananka wose emani sika bi ni nyina da akoye odaye enam so amani sika sem aye den pa ye wo kana kosem e de twa Adom Kasee Oba ya sewa eye mame bia wo ni mfrinhia aduonum eso na wie ena obopuni Adom Kasee yakache na woni ebetwetwe nkomo na wo hwe nenim na sene ne suo asi adware no na waye mobona na ese na asem na ahometi ye pa ne nante se nyina enesen a wo kire se afi apem hankono aduokono ensie ni mu no eye ade a tanka bia ye no Mobile Ghana Limited for ede registration number no eye ACE 8117 ena ebo no ema afi ye de no koto eye konfa no che aban aya sabi ekwewi ase no Mobile Ghana Limited mpanifo ebae ne betwetwe nkomo ya wo mo ede ye hyede nsem ebema no a na wo mutumi ekere ne se Ghana sika ibi kra na 1 million Ghana cedis komo de bema ne sa abre ni mu na no na wo kye se every sa 1996 ebesi sa abre ya me ne wo kase enya de asasika no emu ba kokra anase teku anase mpo bi etimi abeka ne nsa na wo kire mu a eyade a owo emamu edu ya afin so kra no wo kunu eka ne ho nanso emra tanka yi ebo no no ne nan baako ye twa ede free hono ma se ne nanka owa hoɔden no otimi eye adwuma no se wontimi enye sa adwuma ni bi ma asam no aya asefem so ma ya reho sempa de ama no se wontimi enye hwe sa sika no so wapem na enya de a Mobile Ghana Limited for etimi de ama no te no na reho sema wode ebedan yewi Adom Kasee bedi akire na yebo ye homɔden bia se yensa ebeka Mobile Ghana Limited mpanifo na yetimi eno matwetwe nkomo afa sika se bisam se free 1996 ebesi 2013 de na se ekwan no ewaye panedin eno moye ede afa yasewa ensemi ehu me ha ne se ka ye bo me no wo mo mire me sika ese wo mo de ma wo mo fa mire me te wo mo fa sika ne mire me na me fa hwe me ho me fa bi ni di na me ye mobo me sra wo me ye mobo me ni hwafo bia me ma me papa wu me ni hwafo bia ba hwe me ti me sra wo mo fa sika mire me na me fa hwe me ho fa bi ni di me ma nyina ja school go fie ti me sra wo mo 100 million no omo family me na me so me fa nto bibi ni 4 million amudi ama me ha ka ne na yam me na no
kai no e na yam nam ni nyina me de me kwoto konfa na chi sika ese o me de mam na me so me dididi me de hwe me ho no o ma fa sika na amre me enti ma ni biri sam ne ma wiro hosam e na me ka ne ya no mobile company omo wakra omo ba police station wa no omo kọ yensi me ho e me hwe me se me te sense sa abre na me na nwui enti ma wiro hosam ne ma ni biri sam na me ka ne ya no me di suni a wiro ho omo nyim sika en fama me enti oba ya se wa na kosam ne yekohwe ye no na asem no areho for 400 cedis. I say 400 Ghana. 400. Or 4 million. Obaka say be 40 million. Debi. We 400 cedis. But the best say penny for no. Omo hwe no muntimi nya ho bibi. Essence ne nan no. Etwa firi onya de obetuma bibia. Eni ntia awerehosem. Yeso yonko eda. Na de ya kra mpo wo ho ne say yeso omo twere nkrata bi. Na krata no omo twere wo so ebrofo no omo twere mse maami. Onshada enter brofo omo buna faso omo sisi no. Yese o krata na se omo de mana e adoye no omo ye no nemu se bia omo ne de eni nti no omo de mana no we ya ye sa no so monya ahwe yie wate na mo meboa so 100 million on ka kese we ketua bia nso ade wo bia no mo fa meboa won na mo kire no boa mama de be gina we so ni ahomeso aba ye ba ade aka ene doso ya mwakwa badum TV Kasee so na nsane ye bekwa adwadie mu no ye nkwohwe na wotwe mu mrahye bedwafo kwa asetena na de nso enesi ye wo ho ya mane boni e list wo kodwofo jo ne nso abasan akaye nsabiem ene ni nkomo be me mwajo ni de oso ne nso enye ne na wotwe mu nsama hodo ko so passport yi ne ho nsensam ene ministers wo meyi nsama no de nsama hodo bi na ko so bi a ene ne de kan obi tie parliament mu nsam yo unse abandon na come sika betudwa wi a ye the appropriation ye de ma eye asoye bia ministries ni department ni agencies ni nyinara na no appropriation ye de sika na sika se bia sika ti se de mo bia na odi kudi ni juma na no na o mashase a o mo de hu juma nti o eti se odo de ba committee we de ba na ye hu juma ma no na watwim no o mu tu sa na mo na nsem bebre esisi esanse bra o mo de asoye bia de ba no na twima mentwe ewo so omye debate wo so ntin nsem epiepie mu ne ade na no na ne di kan ebepie mu efa esa passport dia okan no foreign affairs committee of parliament so omde atudwa say 2015 ekone de o passport say biometric o say hwanyo enya de be adwuma bio enya de no why a new passport 2015 enya adwuma bio eti say esa aban ebitu na monfoforo no the passport for by say no the meet international standard any ade na wo hwe bibi ti say yankasa your birth certificate ya de e passport ya no kran say no ho so asem e be kwa twe kakra isa say ye fanya adwuma bi om the national identification card na be adwuma isa say om say wona om nye Ghana for no amanone for ni bi wono ma Nigeria for ni ade om timi the birth certificate ni om fa kotikwan bi so e de koye passport bi ni ade di Ghana di boni and into say the national identification card no and be so na so bi phone bu di say bia senior national identification card no e bu okwa yen sankan ye de ni de be say bi sankan bi dada de sankan di kwan be so no mo fa so dia ye ade ntom say etisa aban bo model so betimi etu na mo no abodawuro ama Ghana for Africa abodawuro Ghana for atia say BBC before the ubono kra no national identification card na wo hene be ya medium na shibi jom be say 2 years ni min sankan na shibi jom po na sankan ne ne we e bi ase na wo hwa light off bi so ba na shibi jom bra sa dana na omoka eyesa eyi hu asem biometric eyi passport yi ene be say do hwere bako fun ene speaker dum so ni bi ko so dum so de fifire matale isi bi nyina afo enso mu odu kama enya sim ku obi atare afo esanse mo hye coat bread central condition wo nyina off se bibia ko standby generator 3 ni nyina so call off na ne de na diesel na petrol ni se petrol ni se diesel ni mo obi antimi no se ya de be hard pa ma no mo issues bebre and the cost wo hwa budget ni bebre be ti say government machinery and then ebia sebia Flagstaff House ministries are hold on regional coordinators ni any electoral commission and
asua hodo bi ho no mo a omu nyina mo ka government machinery to ska be say 326 million Ghana cedis and over and ma approve Minister of Energy say na no mo gi o mo de atuma na so no owura creating harmony bufu papa na nyasem kuma ono so 1 billion o ma gi atuma so mo fa nye adwuma yes 2014 na ebede enim no ahia bi so etise National Media Commission there om de abeto so mo nyahu adwuma ne mo hwe judicial service na om so no 192 million Ghana cedis o ma gi atuma so mo fa nye 2014 na message si edisi ha no owura creating harmony me suma kakra so adwuma no ntimi nya o metena fi na bibia no de na kuma ko hu de obebre nti anyume no ye de wo besi ha wa ya de me sensem na portion na ade ma ye no na me ya duma da se ne nso nkwa wo ho a e be san nya no ye ni wadi nkomo ye da se ya ma ni boni list wo kojo fojo na ye tene kamra so bejo fie na wotwi mu nsama hodo ko so kakra ene ye pone ho so e ma wote ye no ne edu so e ye dwadi Yama wakwa babiun Adom Kasee ena agusu a wohwe no de edu so e ye dwadie Kasee na yekwa adwadie Kasee mu abasobode adwumadie bi akoso e wasantema henko kumase ama ekwiase na abobo ya agrochemicals womo ne yebo mabaso se eba wona wotuntu nro ahodo eba agrochemicals a womo dwumadie eso enipa Nansan akuyafo eda ya yedi no mayimo no yesan ebu nkwantene ekosha kumase kuro no emu no wanom eyi adwumakuo ya eba enuro ya edepete enoba yeso a wanom ebo won homoden pa ema abobo ya agrochemicals ene wobo wonom abaso ena weso ema abankrache panyin ya wono ewo kumase kropon no emu woni monyamfo kodwobo nso ene ebo wonom abaso na wode akuyafo nyina nso ase wose wo man Ghana ye yefunu eda wonom enunti emrano sene mpanyimfo yesi ho a yede ekai akuafo na yeyi wo mu bi ebo won mabaso no woma enokra no enhye won mu nkran na bribia no wonom enye adwumaden onimonyamfo kodwobo nsu ade ba ko kiremu se ha won madwen ewo kuyayem ewo eye kumase kroponi mu no akwa yese edu ba bi a ewiem nsakyraye no eni emwa wonom nanso ne nyina chi opanyin ya wono ena abobo ya agrochemicals wodano owura Gideon Seidu eda mpanyimfo ase se wono ene na dwumayefo wonom ehunu ne paye wo won mu a enu nti wabo wonom abaso na mom afutuo yo de makuafo ene se ekwanye se fata ene enura se fata no ena bribia wonom emfani won dwuma ewo kuaye ni mu ne basa ebribia wo yekuani a wo besere Yama makwa babiun de aduru so yenkone enkohwe ewiemu nsachaye mu ensem na uhwemu a ewiemu ensachaye na enyade ebeheda asesem bia asa enyade nso a ensu beto ochena esanse ewiemu be rese kakra ne mum emframa ye home no ensu a ewumu no ena eno ewose yehwe se de be ya yipia bonte a ibi hu atade e ewose yehwe enka kopon mu no uhwema akwanya se ensu beto yohama bupan aduoso sanso na emframa ye home no ensu wo be yohama bupan aduoso emiensa na edu enwumre nso akonya se nsu beto eyo hama bupan aduanan sanso na ensu a ye ewo mframo mu no ebe yo hama bupan be se aduowotwe enum enwumre yebeko eye koemantemo so na yakwa akohwe sensu ka se betimi atokra be oham chichemu aduanan na afei ewiemo se be enwunu be hyenom no oham chichemu aduoso no ya anopa no na enwumre na won beba ewo koemantemo ho pa nte so obi ahye no so nkoda no na madress won mo fan se be ya wo enko wo mu yemfiri epoye mantemu ne enkofra mantemu ahenko ho na ukoho a akonya se nsu beto no eye 50-50 na teso hema bupan adue num na ewiemu se nsu beto se wiem be hye ene yo hema bupan adusia emienu na edu anwumre enso a ewiem be kusukuku kakra ne mum enyade a nsu beto sanso ena emframa ye home ne nsu bebem kakra yanko mfimfini mantemu na sensuo kura bese ebeto a wo mu chichemu aduanan na fei epena anopa no awia no ho no emuhie no bedu ho mu chichemu aduasa mienu nti epena mu be ye yire kakra obi anhwe no ho yie so ewo poemantum eye central region na fei mfimfini eye nwumre no so ewo se wo mu ehunu sade wo mbedresse wo mu ho na sesei ebo no mu a ena sese ye wono huso aya wo Adom TV Kasee ye toso na ye de akwa ye apomden emo ensemo enso a na Dasebra Company Limited ya wo mo akwa akofa eye sahat heba Mr. Diaba no wo wada roma no mo boye chidom man nsem ye so nya bitie afa ye hwe sade apomden mo ensem no etie
yebetwe ho sisia na yeba yatoa ensem no eso Yawa kwaba da Sibra Company Limited one eboye ma yitumede apomdimu nsembra okopesa hata ba Mr. Nom na se wo osa wonumu a ho beto yenhwe na apomdimu nsema dwamtinani de Magana Journalists Association ora afel money wodi atodwa kirem se braso se adwumawura nom eye na ye fa adwumayefo a wonfa de wo yade won sa no bopa twire yie eno achi nso yenhwe se yebenya won mo yade ya obetumi atwere nsema fa apomdimu ho nsem fi se ne yapom de hu nsam no so ya na ato ape nti enya wo mo ebebo ho kese a ebebo yapom de mu nsam koye wo memu wo mopanyi kese ya oda wo mo ano yera afemani edi nsem bi atodwa ya wo kire mu adesrede ena wode eto mpanifo ahodo ya wo mo ewo nsenkyere dwuma mu a wo mo ankasa ewo mo de so wo sere wo mo ada se ebasa wo fansenkyerofo amomatimi abeye adwuma ewo adwuma ko mu a eya afa wo bi a wakwa animu no wonimde kakra afen so kra no momfa nipa wo mo begnya etuhwache honhom ewo apomodin mu nsensem mo sebe ya wo men ya pomodin no ebetimi SCP na esita yera afemani echire ma na nsenkyere dwuma no ohebe bia efana kama ya kase eyama yosem nko a na eje nsrepe na eje ntre ha ewo mu a wose eno no entimi emo anta hu behia se yebenya nsentrofo mu wonimdie mapa ewo apomodin mu nsensem mu sebe ya Ghana ya apomodin ho nsem no so betimi abeda adie na oman Ghana fo nyina betimi atebie no bia etimi adane ho so wode we nyina etudwa na no da ya empanifo eya amane ni amamre ya wo mo epa health agenda ko wakrata no wo mo pa ho entomo mo tete ko wakrata ba ebe nyina na ebehwe na etimi aboa ama pomodin etimi ama homre so ewo memu yewra afemo ni wo kira ebre no awiedru sensentrofo enso etimi enya pepa ewa pomodin ho sensemu na wo mutimi edo asu kokohwehwe ehawa hodo ya eba ewo nipa asitene mu sebe ya da ne da nyina no Ghanafo ebetimi enya ahoden na se enya ahoden na yetimi ekoye nwuma so a yebenya ahoden agina yena so na yetimi etie amanyosem. It be your interest if Obia whose professional solidity is unquestionable because our bandama your station will benefit in terms of revenue. You will also benefit in terms of confidence and credibility. Now, our home listeners, when you know, Sebi Pako Casahan, yet a non article or Casa Yansim. Sahat heba mesha wawa ena ede apomdimu nsem ebre ye de do so ayago Kasee. Diadru so ayago Kasee mu ensem enenti yebewuram na yakohwe enoma hodo a ekoso ewiase afa na nyina da eba ago Kasee ho ensem animum hyenenso se eyade atenka gin coffee gin womo ena afa ho ka ayede ebo ye sha se dia na Ghana Black Star yetene anase coach Kasee apia na kache ne sha se ede free Guinness Ghana Limited ne dey wodi abas body sonko amo panyini so abon ho modene pa se Ghana ni de sha wodi kan a wotu yen ede akohwe World Cup ni yetimi akobobie. Guinness Ghana Brewery Limited wo mo de abasabodi circle ede ama coach Kasee apia ni nyina ene ne modern boy watmi aboya wo mo chese wo no ene the first local coach wo the Ghana Black Stars ekopie mu ewo World Cup ebekoso ewo Brazil 2014 eno manam so na wo mo etimi eye chen kama no mo de tu ni koma 18 karat gold eno mo timi ede eye ya ene madodo na eka hu bi no mo de ma coach Kasee apia na no na Guinness mpanifo ehwebo ya wo mo ehwese Kasee apia ne da yeso anase na ni ade huna esina ni so se wo betimi asset up sports academy e wo Ghana ha no wo mo beso na sen no maboa no amanetimi abe mo Peter Indenwa wo no managing director Adom Guinness Ghana Brewers Limited wo no enene yen atwetwe nkoma wo de sa ensem we nyina atu dwa na Guinness mpanifo echire ma Ghana Black Stars kwa yekọ Brazil no mo beso team no ase no mo de akopie mu e wo ho na bibia etimi aboa na se coach Kasee apia fire na boys ne so fire na Guinness for fire sika na ebeye ojia e wo Brazil. Ebeto ago Kasee so na ye de abakra hat to folk won mun sensem dada don bote waboni chimo po se enche no akona homegye mu no behwe se hat to folk obetimi abobo ni bie de ama wo mo nenso one more manager Mohammed Polo e de abeto just wo hia ne ehia ne china
Bernard Dombote Eddie Abetu Jaya watches us when ya Accra has a focal besanso abo biem sabre or infringia Diasa Ebako eno ena coach Mohammed Polo Diabetu Jachesa say the one and this I do and so bet me I'm a young players na boom na has future no et me I solid and ya Bernard Dombote and we hear say so bet me ababoa ama team no et me akoye was wo pem mabuno ya wogiri say Bernard Dombote sabre ne de ade a wanyini kakra nto no wo pem kwada no online no na si we grumi wo no metimi build up ama Accra House of Folk etimi etumpon wo kire se we na work and won kire se bia Bernard Dombote ade a woman homodin e wo babia wo also betimi aye good player pa nenso no Accra House of Folk enye sabre e no mu hia dada Dombote ama na timi abebo ede ama wo mo Dombote kire mu a na ni baji yie pa se nka House of Folk ema no kwan no wotimi ebobo ni biem ede ma wo ansa na wotimi retire from football nenso coach Mohammed Polo was a debida tofia kwatumuda na nya dia wo benya House of Folk na wetimi abo wo hwehwe nkwara sebi enye nkokrafo te se dada Dombote wo ensam fufuro mu agoprama so ensam no Portugal ni de hye a obobo e Real Madrid Cristiano Ronaldo ene ya hye ntakrache se wiase afa na nyina ye po bia ne na no ebo a chese bo wo ya de pa wono ena Ghana fo ene wiase afa na nyina emonedin World Soccer Magazine ma kwan ema central for ye we ase man sanyina enso etimi vote ye ya ekowi ase no wo mo Real Madrid striker Cristiano Ronaldo so wono ene player of the year meche 2013 na Cristiano Ronaldo ni din ebeto odwane we Lionel Messi wono ne toso mienu na Frank Ribery eto so emiensa Ronaldo 2008 wono kroya ensan erene sa same award ya Ballon d'Or wasanso erene eka ho onya 1075 votes and na Lionel Messi nya 126 votes. Ribery enya 870 votes. Ya ebinum ebisa so next month FIFA Ballon d'Or award ne because no say ya ena votes no ebetimi akopie mu ama Cristiano Ronaldo wono etimi areni ewo mu top 10 players ya omudin ebeto odwane so no Zlatan Ibrahimovic, Arjen Robben edin ebepie mu bi Neymar, Philip Lam, Robin van Persie, Robert Lewandowski, Gareth Bale edin ebe mu bi sanso ena Iniesta wono so edin etimi ebepie mu ebie top managers ya almost din etimi ebepie mu ewe World Soccer Magazine so emuno Jupp Heynckes ne din ebepie mu ebi sanso ena German coach Jurgen Klopp ne din ebepie mu bi Diego Pablo ne din ebepie mu bi the only sir in football Sir Alex Ferguson onos ne din ebepie mu bi ena Vicente Del Bosque ne din ebepie mu so ebi ewe World Soccer Magazine no emu agoprama so nsem ene yekoye kofa na atenka coffee gin wo mo ene fa ho kade du so e ya mano ne kasebo abanoni nsem na braso a yede bramo ene wo South Africa man no mu a won ani aye won toto kane won mampani Nelson Mandela wadampam ya wo twahia e won ho na yede kokoba mo won mu nyina se wo woni santen ne so ne ntrumika empre wo ho enkonkodi so ente sade a ni asotwe ahodo bi wo ho ampanifo e de beba Africa mampanyi dada ya wanya ne baabi ekro owura Nelson Mandela enkra etwere mu se na mu edasora eda empam ewo wonum kro eye Pretoria emu na edan ya wonum ede amu na kwakotum no eno ene wo frɛ ne Union Buildings no emu na wo twere mu se ehon so ena 1994 emra no wo sai se mampanyi no wa ma no egina ya usaye na woda empam no empanyimfo twere mu se eye nansa dwumadie ena wonum di ede afa ho eno nti se ne amanfo twa ne ho na wonu masu no ede ani die twato ede ema no no ena fie yi ene no so ekọ na wieye na wonu bekoso a ede ne emagu akwemu nyame ya adom akwasi ade ebe ena na mu no wonu ebemaso ede akoni kro ye de kuno emu na sese nkra ya South African mpanyimfo ede ababeto dwa ene se santene ya manfo ato ewo eye South Africa manimu a wode ekọ akwhwe owura no na mu no afeidie ayeye mpanyimfo kiremu se wonu mutimi hunu se eka o manfo ni nyina kra no a enkobia pese emui otimi ekohwebie nanso empanyimfo entimi enya ne saa eti sese de wonoma ye ene se wode nkaibo ena atudwa se obibia afei ena mu no pese okohwebia na wogyae esan sese santene ye wo ho no wonom kiremu se ayeye ya wode ehie nyina atoso se wampene emanipa foforo bia entoa santene no so ebi South Africa memo na yakọ ye ne de adru so eye ni gidie mu ensam bugajin bitters wa daroma eno mbo ye chidom
Yede Kasee bomu nsem ena afe yede ye ni echem no Mr Beautiful you be a wotwesini wo mayimu wotwemu a enei wo bia mpese obeto ne nsa afre ne na twesini adan a yeso okoye campaign ema NDC amanyoko Beautiful nipa bi a wodi akotene wo siniye emu na sini ahoroa ye de twi kasa na ye no eno mu nso odi emu tintimai pa na ne nsem a woka NSS wohwemu a producers ye nam wono abasa so na eye sini a ye de twi kasa na ye no bebre na asante mantam ni mu na wono ewo na emre bi atwamu no na wone wono ahyibo mu pa ene ewo mu anu wono afre no ama Mr Beautiful akwakotwa sini no kama pa wasese wode n'ani atoto fom a ehunu se obia emfre ne biem afei ene waduadua mu a anu ye ya ne nsa ka ananso se munkyire mu ya wonom ede ama no se han oya NDC ni enu nti na wonom emfre ne biem na enkyeremu biem a wonom sade aka ho kra ene se wokɔ asante mantam ni mu eye brahafo ene ne aka no a ya na dodo na akwakoye se NPP fo ena wonom edoso eti producers ne kyeremu se Mr Beautiful wonom kwaso ama ne ditintiman ewo sini no emu a anhwe ya na yanto eno ena brantie ahye no papa Mr Beautiful ni di ankasa ene Clement Bonny ene wo kyeremu se na NDC fo anyenye bia no wono Afghanistan fo ana Diankwa ahoma ne so ne Mr Beautiful enkodi nkomo Beautiful akwaba meje Adom ni anam wo hu ya yo ya ho ye Awurade Adom wobetumi asisu dua man no kre so de nsem bi atudwa se nipa mfrɛ so betwesini adan a yeso ye ndisini medasi bebre brother asam na or nine obeyacha or started some years back beginning no was there mankechi will promote asantichi wo area ho na musum I am possible that's mankechi because we am fanti me secondary boy enwa abrodu nko ni yesu wo me secondary European town am call school so impossible that makechi damazunu koda kakra but dam kofa no wo ye campaign the mankechi no dam kofuna no wo ye NPP fo a wo industry no mo so last year you campaign mu na after election na obabado na was ami dumelo asata salasi no na ade one friend hen me yintwa sane wo Kumasi because asante Kumasi for there what the hen person what the hen tons da one talk because ye NDC for brother look at this bureaucracy word there will be a NDC with Nichasana monto Mr Beautiful where they mean twa na o patch say there Ghana ye movie industry na amanyo sabatimi abo awuram na ye brother oye won no ye nyim gwase de so yo ye bede was ye fa insia emrepem no obadon the mansam no obadon no cross checking from all the regions are Kumasi pet no what them problem yo ye be ko Kumasi emrepem no ne akwa se problem no e kwan be ne ye be fa so a ye betimi aso ano se wo nko ade a Mr Beautiful ne ne kwetwetwe nkoma wo twem se asem no no kure na amanyosem na se CDC ni twem aba abewram no na watching nyame ya doma wo so obi bia sesa wo nkuku ne won kaka hotel majorwa ye ho na tema eye Adom 106.3 ye de high life agogo ye de bram na e champon twetwea ne mpanifo ahodro bi ntie ne e wo so kire nyina ye hyiamu e wo ho yo usona me ya nanke bede na yoya when ya bro ho kra no na me dano mo o kana kra no na me dano mo nanke bede na yoya Adom for Edumia or Chinabosomida etosu edu enai Jumadi bi ebekoso ewo hotel majoriwa ya eno eye community 6 ewo tema high life dance agogo Jumadi Adom FM womo ena womo ensa ehyasie emajumadi yi abaso na wasma kame ho na metrese na champon obeko akopie mo bi ewo honnom George Dakun afenso Papa Youngson enso ebeka kopie mo ebi ena Perfect Melodies Band womo nso ebeka kopie mo bi ewo ho wope high life nyompa na watimi atie na wona asen wadi asade na eho na wode weni ebekire empanifo echire madwumade no anwumre no nsia pepepe na ahya ase ya sika wo mo gye eye Ghana chopable 30 cedis for wedi eda form kra awobia ebetimi akoto ticket ni bi
ye jina no so na nwumre Kasee na ha na brema kwan na ye de asie ye na ye so mo me afia mankwa tamaklomini obidum bie kwaku adu komi Adom wase se ne moje bre na mo hwe Adom Kasee ochna nyame pa eye afofida ye beje ahome kwasi ada sa edwada ye besanso ehia bio